From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Tiegħek nitma' mulej tifraħ qalbi għall-għajnuna tiegħek nanni lil mulej għal ġejt li għamil. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nisewteb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqall Alla li jista' kollox u l-konħuti li jiena nibt ħafna biħsieb, bil-kliem, bil-għamil u bil-ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu qaddisin kollha u lill-konħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li naħsbu dejjem fis-sewwa u li bil-kliem u l-għemil namlu dak li joġob lilek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u mek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Ejjew issa intom il-onja, ibku u ixru fuq il-għawġ li ġej fuqkom. Ġitkom tħassar, ħwejjiġkom kilitilkom il-kamla. Id-deb u l-fidda ta'kom rabbew is-sadit, u s-sadit ta'kom qed jixed kontra ta'kom u jiklilkom ġisimkom bin-nar. Ħiżintu l-ġid fl-aħħar jiem. Ara, il-ħlas tal-ħaddiema li ħasdu l-eliqi ta'kom, il-ħlas li jintom zammejtulhom bil-erq, hija tjajjat kontra ta'kom, u l-biki ta' dawk li ħasdu wasal f'udnejn il-mulej tal-eżerċti. Fuq l-art għextu fix-xalar u l-lussu, għattu tismienu għal-jum il-qatla. Intom ikkundannajtu l-ġust, qtiltuh għax ma jistax jifqilkom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom is-saltna ta' smewiet flimkien. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smewiet. Din xortih min jittama fih innifsu. Hekk jintem min jitaxxaq bi fjuratu. Bħal naċ lejn l-imwiet mixjin, il-mewt tkun ir-raj tagħhom flimkien, ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom is-saltna ta' smewiet. Dritt lejn il-qabar jinżlu, jintemmu fl-imwiet bla ġieħ ta' xejn. Imma lili Alla jifdili ħajti, mis-seta tal-imwiet żgur jaħtafni flimkien, ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom is-saltna ta' smewiet. Tibżax meta xi ħadd jistana, meta joktor il-ġieħ ta' daru,
għax xejn ma jieħu f'mewtu, ġieħu ma jinżilx warajh flimkien, ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom jissaltna ta' smewiet. Imqarjek f'ħajtu jħossruhu ħieni u jgħid li faħruh għax jaddija tajjeb. Imuru kol mal-ġemma ta' missirietu li qatt aktar ma jaraw id-dawl flimkien, ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom is-saltna ta' smewiet. Ilqgħu il-kelma tal-Alla mhux bħala kelma tal-bnedmin, iżda bħala kelma tal-Alla kif tassewi. Il-mulej mak. Kol. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu. Imma min jagħti skandlu li wieħed minn dawn iċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu magħon u ġebla ta' tħin minn dawk li jdawru ħmir u jixtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta' dnub aqtaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bejt waħda fil-ħajja milli tmur bidek it-tnejn fl-infern, fin-nar li ma jintefix. U jekk riġlek u għalik okkażjoni ta' dnub aqtaw barra, jaħbatlek aħjar li tidħol b'riġel wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnejk għalik okkażjoni ta' dnub aqlaħħa barra, jaħbatlek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefix. Għax kulħadd ikun immellaħ bin-nar, tajjeb il-melħ, iżda jekk il-melħ jaqta' biex terġa' tagħtuh it-toma tiegħu, fittxu li jkollkom melħ fikom infuskom u tgħixu fis-sliem bejnietkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ekku, l-Vanġelu huwa naqra ambigu, naqra diffiċli anka. Hemmhekk ħanibdew mill-affarijiet negattivi biex imbagħad inkunu nistgħu nispiċċaw anka bl-affarijiet pożittivi. Naraw li jekk aħna naraw xi nisemmi l-okkażjoni ta' dnub, naqtew idejna, naqtew biex ngħidu hekk anka riġlejna, naqelaw għajnejna u ħanispiċċaw b'nofs persuna. Allura biex ngħidu hekk naraw li mhijiex qed jgħidilna biex naqlewhom jew naqtewhom jew inwarbuhom, imma hija taqbila. Jaqbillek aħjar li tidħol mingħajr, imma biex ngħidu hekk importanti li tidħol, anke jekk tidħol b'xi ħoġa nieqsa. U hawnhekk jekk jgħidilna biex ngħidu hekk jekk jiena idejja hija okkażjoni ta' dnub, jekk hija riġlejja okkażjoni ta' dnub, jekk għajnejja huwa okkażjoni ta' dnub, jew widnejja u kellha għalkemm ma tissemmix. X'għandi nagħmel? L-ewwel nett m'għandniex naqtewhom jew naqalewhom jew biex ngħidu hekk nagħmlu xi ħsura lilna infusna. M'għandniex inkunu estremisti u nieħdu l-kelma tal-Vanġelu biex ngħidu hekk kelma b'kelma. Imma jew nieħdu t-tifsira li jrid iwaslunna Sidna Ġesu Kristu. U hawnhekk naraw li anka bejt waħda jiena nista' nagħmel dnub, anka bsieq waħda nista' mmur fejn nixtieq, anka bajn waħda nista' nura dok li jiena nixtieq, u anka b'widnejn waħda nista' nisma' dok li jiena rrid.
Hekk allura xorta narġa' ikun okkażjoni ta' dnub. Imma tajjeb li naraw it-tifsira li qed jagħtina u hawnhekk naraw li jekk jiena hemm xi affarijiet li lili qegħdin ikunu okkażjoni ta' dnub għandi inwarrabhom jew nagħmel xi ħaġa biex ngħidu hekk li nkun nista' ma nidħolx jew nagħmilha. Eżempju, jekk kienu l-internet huwa xi ħaġa okkażjoni ta' dnub, jiena nista' insib mezz anka forsi bajnuna ta' xi ħadd li jibblukkjoli ċertu siti. Allura jiena biex ngħidu hekk qed iwarrab din l-okkażjoni ta' dnub għalija. Jekk jiena eżempju nieħu gost nora xi affarijiet li mhumiex xierqa, imma nuf li jien quddiem in-nies ma naruhomx, allura tista' tkun ukoll mezz ieħor li jiena noħroġ pereżempju minn kamarti u mmur fil-kamra komuni li jkun hemm id-dur. Allura wieħed li ma jistax joqgħod jora ċertu affarijiet. U nistgħu nibqgħu sejrin hekk għal ħafna affarijiet. Però il-ħin huwa limitat allura ma nistgħux noqogħdu nsemmu ħafna eżempju. Imma naraw li allura nistgħu nagħmlu xi ħaġa ukoll biex kemm jista' jkun aħna ma nerġgħux immurru kif anke ngħidu fl-att tal-indiema fejn dok li dari waqqani fid-dnub. Hekk ejja naraw issa s-sewwa. Naraw li hawnhekk Sidna Ġesu Kristu jgħidilna min jagħtikom tazza ilma x'tixorbu għax intom tal-Messija ngħidilkom is-sewwa ma jibqax mingħajr ħlas. X'imkien ieħor anke Sidna Ġesu Kristu jgħidilna li aħna jekk notu tazza ilma ma nibqgħux mingħajr ħlus. U naraw li dawk huma l-opri tal-ħniena. Huma dawn okkażjonijiet fejn aħna nistgħu nuru l-imħabba tagħna li aħna qegħdin ngħixu l-Vanġelu mill-aħjar li nistgħu. Jekk imorru nżuru l-murda, jekk aħna biex ngħidu hekk insibu okkażjoni fejn hemm xi ħadd li hu qed iboti f'solitudni u ngħidu kelma miegħu. Anke jekk forsi kultant ma tantx nieħdu gost anke f'diskussjonijiet ma' dik il-persuna, imma dik hija l-imħabba li timbuttuna naqra aktar minn dok li huwa normali. Naraw li importanti li nagħmlu l-aħjar tagħna biex nagħmlu l-ġid lil ħaddieħor. U nagħmlu l-ġid lil ħaddieħor mhux biex iħorsu lejna u jgħidu kemm hu qalbu tajba, kemm hu biex mhuwiex l-iskop. Imma l-iskop huwa li ngħinu lil ħaddieħor. U mbagħad ħallu lil Alla biex ngħidu hekk duk li għandu jagħtihulna fiskiet. Hekk għalkemm ma semmejtix anke mal-affarijiet negattivi imma tajjeb li nsemmuha ukoll meta jgħid li notu xi skandlu il-wieħed minn dawn iċkejknin. L-aħwa tagħmlux xi stejjer jekk kienu intom tagħmlu xi ħaġa ħażina m'għandniex il għaliex nagħmlu kif qed jgħidilna l-Vanġelu. Imma hemm soluzzjoni oħra li mhux biss biex ngħidu hekk għal din l-okkażjoni ta' dnub li aħna nistgħu nagħmlu jew nkunu xhieda ħażina għat-tfal jew anke għal nies li huma taħtna mhux bil-fors biex ngħidu hekk li huma ikunu minuri imma anke li ikunu taħt l-awtorità tagħna, jekk kien ġenitur, jekk kienx għalliem, jekk kienx assis, jekk kienx enċent dejjem biex ngħidu hekk kulħadd iqis l-affarijiet skont il-pożizzjoni tiegħu. Naraw li hemm soluzzjoni oħra li hija s-sagrament tal-qrur. U tajjeb li jekk nagħmlu xi ħaġa ħażin ma nagħmlux ħsora lilna infusna imma nkunu umli biżżejjed u mmorru nqirru. U hemmhekk naraw li aħna ninħelsu mid-dnub u
ek nerġaw niksbu il-ħelsien fil-qalb tagħna. Ħuti eżis kull darba li wieġbu iva għall-imħabba ta' Kristu, nkunu qed nagħmlu pass il qudiem fit-triq ta' qdusija. Nitolbu l-għajnuna ta' Alla billi ngħidu: Mulej birek u qaddes lil uliedek. Mulej birek u qaddes lil uliedek. Sabiex l-insara jfittxu li jkunu qaddisa u bla tebba fl-imħabba quddiem Alla u quddiem il-bnedmin, nitolbu. Mulej birek u qaddes lil uliedek. Sabiex il-ġnus kollha jarfu l-imħabba ta' Alla li deret f'ibnu Ġesu li ġie fid-dinja biex isalvana, nitolbu. Mulej birek u qaddes lil uliedek. Sabiex is-servizz ta' dawk li jaħdmu fl-oqsma tas-saħħa pubblika u privata ikunu wieħed attent u diżinteressat lejn kull min qiegħed ibati, nitolbu. Mulej birek u qaddes lil uliedek. Sabiex l-Ewkaristija li niċċelebraw tagħtina l-qawwa biex nagħmlu tajjeb moħħna u qalbna kollha, nitolbu. Mulej birek u qaddes lil uliedek. Hekk nieħdu pawża qasira biex inkunu nistgħu nagħmlu t-talba personali tagħna. U Alla tama ta' kull min jafda fik, għatina naqsmu maħutna l-imħabba li inti urejtna f'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa glorifikat għal dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk, sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Aħna niċċelebraw mulej il-misteri tiegħek, nofrulek is-servizz tagħna kif inud minna u fiċ-ċakont tagħna nitolbu biex is-sagrifiċċju li sejrin nofru għal ġieħ tal-kobor tiegħek ikun jiswinna s-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkem. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irradulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li biħamilt kollox li nbattunna bħala Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġi. U għatem ir-rida tiegħek kiseb għalik poplu Qaddis fil-passjoni tiegħu fetaħ idejk fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu qaddisin kollha inxandru glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs
rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minn ukoll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxerret għalikom u bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sid Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rrodulek ħaj. Għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. Meċa kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna u disem wieħed lilna nid-disem mid-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Charles, mal-Isqof Joseph qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl ta' seb tiegħek, ħenna rina l-kol nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-La Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostol Qadisin kollha, li jgħixu fih bibrijatek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom ifaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla mistier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun titin kif is-semek da fl-art, ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna palma naħfru minnu ħati għalina. La daħannix fi tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk malej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġju tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apposti tiegħek inħallilkom sim nagħtikom sim tiegħek. La tħares lejn nubiet iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulada li inti trejt fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għad xina ta' paċi il-xuxin, paċi magħkom. Ħaruf talla, neħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu ħaruf talla danu li neħħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla ta' ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis-kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisna ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu,
Jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuku Alla li tista' kollox biex niksbu l-frott tas-salvazzjoni li taħħar ċifejna r-ran fil-misteri qaddisa li ċelebrajna. Bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej maker. U miegħek ukoll. Iberikka Alla li jista' kollox. Imissier li ben u l-Ispirtu Santu. Amen. Komplu għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. We are Alessandro and Valentina. We arrived in Malta 4 years ago because we was looking for a job. When we decided to move to Malta, it was not a programmed, a planned thing. We just try. It was like a trial. So we said each other, A challenge. yes, let's give us a limit, a time limit. Let's give us 1 month. Let's see if we manage to find a job, if we manage to find a place. And if we won't find it in a month, we'll just pretend it was an holiday. But in 1 week we managed to find a job, to find a place. I mean, it was like a hand guided us, for sure. Exactly. When we did the pre-wedding course, we were told, you are not going to get married as Valentina and Alessandro only, but you will be 3. So Jesus is with you in your marriage life. I feel the presence of God in my daily life because one evidence of God is my wife, Valentina. Especially when I have some issue or I feel frustrated for something, doesn't work exactly, she's always on my side. Someone said me, miracles in life don't happen suddenly, but little by little.
And this is done by the Holy Spirit, in my opinion. For me, the Holy Spirit is like a friend, like my best friend. He calls me every day. Because he's my best friend, he always takes care of me. I feel he's present, to be honest, in everything. Even sometimes if I forgot, he keeps to remind me. I remember when I used to be part of the charismatic community, sometimes during the prayers, I felt the need of crying. It was, I didn't know why I was crying, but I was sure that it was a kind of healing. I can compare it like when the doctor cuts the bad part of your disease and it hurts. But then, I mean, it's a blessing, no? It's a healing. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesenna u waqaf magħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna li kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw il-misteri tad-dawl, l-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titent kif issemmek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimnija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slema lik Marija bil-grazza mimnija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimnija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimnija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimnija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimnija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimnija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimnija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimnija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazza mimnija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, tlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti jomna,
عليك اسم الطبطانة جسول تبيلت علينا رتكول لبنتك بان او جسو احفرنا ذنوبيتنا هرسنا من نار تنفن والجنة للوكالة لكتر داوك لي عندهم زون تهني ناتيك نكونسيدراو نكونتمبلاو التين مستيرو من تداو متى سيدنا جسو كريستو ورا منو في التيج تكانو مستيرنا لي ينتي في السماوات يتقدس اسمك تيجي صلاتك كل تتنك في السمك دفلارت خبزنا تا كل يوم اعطينا اليوم احفرنا ذنوبيتنا بحال ما نحفر للمنوهات علينا ولا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن غلوريا للمسير لللبن وللسبيرتو سانتو كيف كم البدو اسا وديم ويبقى الديم تديم امن ماريا سانتسما ورينا لانتيومنا عليك اسم الطبطانة جسو تولت علينا رتكول لبنتك بان او جسو اغفرنا ذنوبيتنا هرسنا من نار تنفن والجنة للروح كله لكتر داوك لي عندهم زون تهني ناتيك نكونسيدراو نكونتمبلاو التالت مستيرو من تداول متى سيدنا جسو كريستو حبر السلطنة وسياح قال لنديما مستيرنا اللي ينتي في سماويت يتقدس اسمك تيجي سلطناتك يقول تتنتك في السمك دفلارت خبزنا تا كل يوم اعطينا اليوم احفرنا ذنوبيتنا بحال ما نحفر للمنوهات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو قديسة مريم الله اطلب علينا من ذنبين اسا وفي السيئة الموتانا امن سليم عليك ماريا بجراتة ممنية مريميك بيرك أنت فوست النساء بيرك الفروت تجفتيك جسو
Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina għal-inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu li twiret għalina li tikolli bentijak pan. O Ġesu, għaxfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-ruħalla, l-aktar dawk li għandhom bżon taħnina tijak. Nikonsidraw, nikontemplaw il-raba misteru minn tad-dawl, meta sidna Ġesu Kristu tbiddel qoddim l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Misterna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikoli titent kif itsemmek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek, imbirka anti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina għal-inti omna, għalik isma tal-tana, Ġesu twiret għalina li tikolli bentijak panna. O Ġesu, għaxfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-ruħalla l-aktar dawk li għandhom bżon taħnina tijak. Nikonsidraw, nikontemplaw ħames misteru minn tad-dawl, meta sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Eid. Misterna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikoli titent kif itsemmek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bi grazza mimlija mulejmek,
مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. سلام عليك ماريا بجراتس ممنية ملايميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. سلام عليك ماريا بجراتس ممنية ملايميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. سلام عليك ماريا بجراتس ممنية ملايميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. سلام عليك ماريا بجراتس ممنية ملايميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. سلام عليك ماريا بجراتس ممنية ملايميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. سلام عليك ماريا بجراتس ممنية ملايميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. سلام عليك ماريا بجراتس ممنية ملايميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. سلام عليك ماريا بجراتس ممنية ملايميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. سلام عليك ماريا بجراتس ممنية ملايميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Gloria للمسير لللبن وللإسبيرتو سانتو Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. ماريا سانتيسما ورينا لانتيومنا عليك اسم الطلبتانا جسو تويرت علينا رتقول لبنتك بانا او جسو اغفر لنا ذنوباتنا هرسنا من نار الانفرن والجنة للقلة لاختار داوك لي عندهم بزون تهني ناتيك سالفي رجينا سليم عليك سلطانا ام تهنينا هيا هلاوة وتمتان سليم عليك لكن آيتو على شهنا طرفناتو لتابا ليلك نتنادوا احنا نبكوا ونرف افدان الويت تدموخ ايا ملا فكاتاتانا دا ولينا دا كلاينين تيك تهنينا ورينا وردان الترفنامنت لجسو فرتنبيرك تالجفتيك وهانينا اوبيا وهلوى فيرجني ماريا سكونت الانتنسيوني تالبابا مسيرنا اللي انتي في سماويت تتقدس اسمك تيجي سلطناتك يقولي تتين كيف تسمك دفلارت Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denji, Amen. سلام عليك ماريا بجراتس ممنية ملايميك مباركة أنت في وسط النساء مبارك الفروت الجفتيك جسو Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Gloria للمسير لللبن وللإسبيرتو سانتو Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. għall-erwieħ tal-purkatorju. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana, Missier eternalla, ħenna lina, iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu għaddis Alla, ħenna lina, Trinità għaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġib, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjib, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna,
اطلب علينا Om ta min salvana. اطلب علينا Shebba kollo kaqal. اطلب علينا Shebba li tisħoq kull iman. اطلب علينا Shebba li tisħoq kull fuħrija. اطلب علينا Shebba kollok seta. اطلب علينا Shebba kollok ħnina. اطلب علينا Shebba dejjem marbuta malla. اطلب علينا Mera ta' qdusija. اطلب علينا Tron tal-erf. اطلب علينا Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا Amara tal-Ispiritu Santu. اطلب علينا Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا Amara ta' kull tiba. اطلب علينا Warda mistika. اطلب علينا اطلب Torri علينا ta' David. اطلب علينا Torri tal-Avorju. اطلب علينا Dar ta' Deb. اطلب علينا Arka tar-rab tal-ġdida. اطلب علينا Bib tas-sema. اطلب علينا Kewba ta' filgħodu. اطلب علينا Saħħa tal-morda. اطلب علينا Ken tal-midinbin. اطلب علينا Faraġġ tal-immigranti. اطلب علينا Faraġġ tal-imniktin. اطلب علينا Għajnuna tal-insara. اطلب علينا Sultana tal-anġli. اطلب علينا Sultana tal-patriarki. اطلب علينا Sultana tal-profeti. اطلب علينا Sultana tal-apostli. اطلب علينا Sultana tal-martri. اطلب علينا Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا Sultana tal-verġni. اطلب علينا Sultana tal-qaddisejn kollha. اطلب علينا Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. اطلب علينا Sultana mtella s-sema. اطلب علينا Sultana tal-Rużarju mqaddes. اطلب علينا Sultana tal-familja. اطلب علينا Sultana tal-paċi. اطلب علينا Ħaruftalla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. أحفرنا نطلبوك مولاي Ħaruftalla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي Ħaruftalla li tneħħi d-nobiet tad-dinja. هنا لينا Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا San Turrocku, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Deodata Pisani, اطلب علينا intom għad-disejn protetturi tagħna. اطلبوا لalla لينا. Nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna it-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraktiku, imbierka l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Omm, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu.